Tuhan ka praskam jana ras tendidu. Ogen ibas Injil si badianari rikutkeun Markus. Kemuliaan manbandu o Tuhan. Mulih ka kerina rasul-rasul dahi Yesus. Itu rikena man Yesus kai si enggo ibahanna ras kai si enggo iajarkenna. Perubahan terem jelma rehen lane sempat Yesus ras ajar-ajarna man. Maka nina Yesus man ajar-ajarna. Oh tak kita ku ingan si tenang. Galah banci kam istirahat kentisik. Jenari berkat ia kerina tare perahu ku ingan si melenget. Tapi sanga ibas perdalanan enteram jelma ngidahsa. Itandai kalak pe Yesus. Maka ibas kerina ku tanari berkat kalak kerdalan ku ingan si ituju Yesus. Janah leben pekala si enteram se asa Yesus. Kenca nusur Yesus i perahu nare, janah kenca idahna jelma si enteram mekuah atena. Sebab jelma si terem bali ras biri-biri silalit permakanna. Maka ibenakan Yesus ngajari jelma si enteram alu berbagai-bagai pengajaran. Kata Tuhan, pujian manbandu o Kristus. Minggu semal si pe-10 kan enda minggu si seh kel ulina. Sebab di batanta cidahkan bana mekap di bata si dem perkuah ate. Sekala anak dilaki nina man bapana. Bapa, idarat rumah ta li sekala bulang-bulang kuah kelate pa. Bersurak-surak iya. Janah sorana bersurak kenda mekuah kelate tempa kadai na belani. Pa, bansi ku pindo sendo 3.000 pa. Gelah ku berikan man bana. Malam kelateku ngidah kam anakku bagai indah anakku kitik dengape nggo perkuah ate. Memang perlu kel ukur ate mekuah indah isuankan man dak dana sikitik dengar. Maka anakku benriah na ukurku kam patut ipuji. Tapi man kaikin sen 3.000 enda nakku. Bagai indah pa nina anak nandai. Bulang andai lah nak bersurak-surak. Es krim, 3.000 sada. Bagai nina pa. Bapa nandai turang ras senina. Berita si meriah bas wari minggu enda belas karena kemulihan ajar-ajar Yesus sehingga suruh najinai guna meritakan tobat robah guna pepalem kalak sakit guna gurba pelawas kerina tendi-tendi si jahat. Selalu modal kuasa kesah si badia sini berikan Yesus ejine. Sangat mulih kerina ajar-ajar enda i baba Yesus kerina ajar-ajar enda ku ingan si melungan gelahna pekesahkan kentisik ula lalap iganggui jelma sinterem. Tapi jelma sinterem enda langit yang pediat kala enda tenang kentisik lagi nape. Janah pe perban ikut ajar-ajar enda ibas pendahin Tuhan ta Yesus Kristus, maka kala enda pe ikut terberita terkenal i tengah-tengah jelma sinterem.
Yeteh jelma sinterem einda surah-surah Yesus guna lawes pekesahkan ku ingan si melungan. Maka leben kape seh jelma sinterem einda iingan sinangdangi itu ju Yesus ras ajar-ajarna. Maka lanai sahun ia pekesahkan bas ingan si tenang dengan melungan. Sienda krina perbahan sikel ukur jelma sinterem einda guna ersada dengan begiken dengkehken pengajaran Yesus maka pengajaran karena kegeluhan. Natap sebagai darupana ukur mesikel einda la merawat Yesus labo isruhna kalakenda mulih. Perbahan perkuah ateina ia jarina mulihi kala einda krina dia latih akapna ras ajar-ajar. Labo yang merawa-rawa dia melihai lalap ia laina lalap ibrekena perkuah ate nangdangi jelma sinterem si muas melihai nangdangi pedah-pedah kegeluhan. Einda metanda sekala pemimpin si tuhu-tuhu gembala si tuhu-tuhu si rehna ibas dibata nari. Ibas ogen si pemenandai mekap sini ibuat ibas buku Nabi Jeremia nari ngonda si dengkehkan maka uga dibata ngerawai kerina permakan sila ertanggung jawab sila nai mabai kerina asuh-asuhenna maka bangsa Israel ku ingan si mahuli. Maka nina dibata aku jine mesim pepulung kerina asuh-asuhenku enda silit taring denga dengan kubaba ku tegu kubas bal-bal si meratah si mehumur dukutna guna asuh-asuhan enda guna umat enda kap iangkat dibata sada permakan si tuhu-tuhu dengan tuhu-tuhu ertanggung jawab. Permakan sebagai permakan si tuhu-tuhu digelari mekap Tuhan keadilanta. Yesus Kristus kap permakan si tuhu-tuhu sini isuruh dibata guna negu-negu dengan pepulung mulihi kerina umatna kubas kegeluhan. Permakan si tuhu-tuhu enda lalap ngajar-ngajari dengan negu-negu kerina asuh-asuhenna umatna. Perbahan yonjar perkuah ate si reh ibas pusuh nanai. Yonjar pe ipaksa pe Yesus labo merawa-rawa labo ngamuk. Perbahan perkuah ate kap isi kerina sindemi kegeluhan dengan pusuh Yesus. Permakan dengan Mesias si tuhu-tuhu sejati lalap perkuah ate. Enda di sini katakan kerahiman ilahi. Maka adiman kita krina isungkun penungkunan enda kai menda kira-kira jawab ta. Si pemenang buah kai ngenda si berbahaya adi ipan. Jawabna lid ngebuah sebagai lid. Mekap buah sinipan i tengah-tengah dalam tol.
Si peduakan warna kai ngai siakap angin. Angin kai warnana gua rupana. Rupa angin ai mekap megara. Engkai maka megara adi masuk angin kala adi ialuni entah pei ikerok ma megara dagingna adi masuk angin. Si petelukan adi jelma sakit ibawa dibabaku rumah sakit, tapi adi rumah sakit si sakit kujang endai baba ku tukang bangunan entah pe arsitek. Kai pe isungkun kempak kita labo perlu kita merawa gia lah masuk akal. Kerina si terjadi enda adi sinenku isi nakal kubuku nakal rebahan sa kita mulihir gia-gia segar luar biasa. Nandai Bapa turang ras senina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Kita enda pe kerina kita kap ajar Yesus janah kita pe enda isuruh bagi rasul guna magikan guna meritakan berita keriahan manjelma sinterem. Donita enda genduari enda tuhu muas nangdangi penegun-negun sekalak permakan si tuhu. Masih teh ngegenduari la sitik ngenca jelma nggo lanai iteh na kuja perdalinna dengan rehen pe perpulungan ateis simbaru silanai tek nang dangi di bata janah nggo akap na kerah ragama enda labo jarang labo sitik perbahan permakan silanai ertanggung jawab negu umatna dengan ngoriahan akapna ndarami ketenangan ras keamanan entah japa saja pe sienda kena labo jadi dalanta tangis jadi min entap tapi min enda jadi singon jar pusuhta si perkuah ate guna si tatangan guna meraikan semangat sapih-sapih kita. Memang banci jadi kita pe latih kau tei siakap ndalinkan tugas ta tanggung jawab ta guna ngikutkan Tuhan ta Yesus. Perban siekap maka kita pe perlu kangenda ngadi pekesahkan gelahna mulihkan siakap segar manbata. Ate Yesus pemin gelah kita pe muat waktu guna tading ras ia saja ibas ingan si melungan. Toto ibas pusuh meditasi ina janah kontemplasi enda paksa dengan ingan pekesahkan resada erkesah ras Yesus janah ingan si istimewa nakel guna resada dengan menanami persadaan si pelcik ras Yesus mekap lakon ekaristi sibadia. Mari lalap meriah ukur muat gegeh ibas perayaan ekaristi nari. Kita kerina ipasu-pasu dibanta sedara sibar kuasana Bapa ras anak ras kesah sibadia. Amin. Amor
Marilah si puji Tuhan